Susa one bae pama eta hlangana ka 1000 hange kuniki na baili maseve mina ne gumba fa manini mhlombothi nethi hey sorry Tate as governor nas ngelangenda isifaka naso intsatsa singena la ngona ngabhaza ngona loko ubulala ngomatiana kuna I think anazinuka America mabhekula or America queen minga perform evi hamba moka mngatanga shongo matiana evi mkumo ngomatiana xin'wana le ka mabhekula le kwini ile kambe le kwini ile tembisa le hehla le gangeni le because misalo ya mgobhozo we endla video ku ngomatiana lo ya omi ku dlaye lo ku ka tini le ishangani gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga leyi i Shangani gang shangi me huma kwinike me dume yini no hitam teva namunta kume huma kwinike hilava kumtiva mashaka kume dume yini no hitam teva namunta. All right mgobhozi matwala kwala kalen kenu ku 1 2 lat combine na twala na Wanu wamdamana mnamname Chesa. All right guys ne se kona ifikini kateko uko watwala Nikona nunu wa mimi. Shita twala. Yeah, say le kui guys la ne. Nikula. Hile kati mene taka Gaza. Ala. All right guys, namuhla irika birthday ya King Bags na nkata Yeso. Lo wa mina mapela. Hallelujah. Wa ari kuteni ne? Utafika ungari khale wa ari ndleleni. Sesimkata ku nshoko la ngakwana iwe ngele ku vulavula ngele communicate. Okay, all right. Then ni wana King Bags, ilava ya King Bags bakona lava ngamba ya. Ma wana King Bags. Munhu ngwa smile. Ilava ya la ya. King Bags man vambona. Ili ya King Bags. Kumba kuphuma bo kumisa glazi. Then guys ne kuna vakamkwena va kuchata lava. Hey. My follow ngofu. Yes. Congratulations. Haye. So vakamkwena va kuchata vana tugs va kuchata mkwena lava ya. Mavavona. So to wona lava ya. Mimi vambona ngata vagangisa. Yeah, so se kai ya amakeni ngwana siku namhla ina wa kulukumba van'wana la va kuma la mina uma ku kona va kuma nkavele va nga duma hi viti ra vanhu va Mtakaro not Mtambara. Ifukile ngona mjani hi pfukini Naina ifukini buti takusanya na rito Naina ifukini buti yeah, so vaisa lava ne vo tala hi tiva hi ku vulavulela ka tinghoma letin'wana va cina na vona ku va ku ri busy laya se a va tangi va ri voxe lava n'wana vanhu va Mtakaro va ti na munhu wa vona so loko mi va lava ne veteni va swi tivisa ku va ti na munhu va na munhu wa vona a hi swona ya tiyisa wa mi rhanga mi ku kumbe mali u rhanga mi endla wa ka timba Ayivoni swo vona kwa. Hayi iku miri nimhlamusela swo karhi tani swi tivi wo ma okay ngwamtang na munhu mina munhu yeah wa mi rhanga mi hleketa nhleketanga ni le kule na mic se ni fanele tshunelela okay Loko ku ri ku swa koteka a va hi bye vito ra yena ku a va xi va xona yena na yena ta va xolanga ko. ima munhu wa n'wina o hlangwane boy Loko a nga ri kona va khomi screen. yeah Touch the screen kwala, touch the screen.
le ku mila munhu un'wana Touchani screen loko mi la munhu un'wana. Screen, what is the screen? Hi I'm leswi, not right. camera, hi Ile leswi. ile ya n'wina. Na tlangan right. okay La ka hlangano lowu a mi lavi munhu. ka vaisala loko ni na vona ni ta va ni kha ni ya hala ni jika ni hala hikuva ma vona ku vanhu vambirhi right so un'wana na un'wana a nga ri na leswi a lava ku swi vula hi question hi ku ya hi question yin'wana na yin'wana yi nga ta ya vekiwini Yes. so xana mavito ma n'wina hi vulela na lava va nga mi tiviki ngopfu hi ku enta se xana mavito ma n'wina i mani ende mi huma kwini Okay, loyi a vulavulaka lawani i Mandla Mathe, ni huma ka Nkabela. okay Nhletelo Clearance Objani, numa ka Nkabela. tetelo clearance Yeah. okay Ay na N. Clarence le le maphoriseni. Ay Ya ku veka na Clarence. leo dyondzekanya ina e nyana le. Oh, okay. okay so mi nga nyika nyana background nyana ya n'wina ne ka hi music kusukisela hansi la mi nga sungula kona until mi fika la mi nga fika kona mi tiveka mi duma so Okay, side ra music mina ni sungule ku yimbelela a kerekeni. Mana mina i munhu un'wana wa i chorus leader, i munhu wo yimbelela. So ku na kereke leyi ni nghenaka yo ve hi DACC. So susela na ha ri Sunday school ni ku muntshwa until la ni nga tekiwa hi choir le tikweni ve ri Nkabela Boys Choir. Laha ni nga nghena kona from 2013 until na sweswiwani ha ri koka Nkabela Boys Choir. So hi ha dyondza ku yimbelela kahle no suma ka Nkabela Boys Choir. se a va tsemi loko mi babiya Hayi le ka swona i choir ya tiko kahle. o ni vula kereke leyi mi nge te manghena O kereke leyi hi nghenaka ka yona a va hi tsemi. A va hi tsemi. Na sweswiwani. all right n'wina ke Hey, I just don't like Shafan. Shy one cause na mina le ka Nkabela Boys Choir and na mina nsunguli ka kereke ya DHCC la na mina ha ri ku kwala ya. Le ka Nkabela Boys Choir na ri ku kwala ya. okay So I kuna ku hambana. so ka vanhu va mutakaro ne vito leri ra vanhu va mutakaro ri tinjani cause i vanhu va a ni ku xivhenda mi le ku na suna ku mi tivi vanhu se mara ni kuma ku ku na ROW makulu Oh, leswi swo sasekisiwa leswiya. o Rona ri originated from ka Vavenda. Na hi huma ani vokokwani va hina va huma hala vo Matshikana i va tekiwa le swa ti-GG sweswiya swa khale. So loko ku ri na nkosi ku vi na nkosi wa kokwani wa mina kokwani wa hina. yeah Loko va na nkosi wa kokwani wa hina ku ta maxaka mo suka Venda. Mina ni munhu wa Ever Smiling ma vo. Se loko ku ri na nkosi kwala ni tshama ni ri ku hlekeleleni. Se ve ri hayi mani wena wa tshama u takarini ku ve hi le nkosini matwisa swi taniya ivi vanghana va mina lava nga layani va vheta se va ku hayi loyi wani he Mutakari hi vhe va nickname a ku ri Mutakari. Oh. okay o so loko mi ku a nkosini Hayi na swi twisisa. loko mi ku a nkosini wa kokwana wa hina ne mi ri two mi maxaka Ya. hi swona Ne malume. oh okay na yi twisisa leyi then vanhu lava ni nga sungula ni vona ngopfu ne a ku ri lava dazan ti-question to sungula ni ta rhanga ni ti directa ngopfu hala ne Yes. a mi cina xibelani na n'wansati wun'wana a mi chikicha ni machikicha n'wina la a mi chikicha so na n'wamhani wun'wanyana Pfumela. so xana mhani lavaya hi vona a va ka n'wina na vona i wihi a rhandza swo cina La rhandza swo cina hi mina. hi n'wina So na vona va cina kaya mara hayi munhu loyi a nga tiyimisela ngopfu ka swo cina. So ivi siku rin'wana va loko hi tshamile laha va ku namuntlha ni tsakini a hi endleni video. Ivi hi endla video yo sungula loko hi endla hi cina loko hi posta ivi vanhu va yi rhandza. okay yi vheta yi trend Ive va yi trendisela. so a va ri ku sapoteni ka xivona kahle kahle A va sapota xivona. okay Okay. A va xi vona. ne Okay. A ni la ku cheka ku hi ku a hi mi vona mi khe mi bambo mi khe mi dya tinyama ta le mirindelweni hi ndlela yaleyo. I yini xi nga mi endla ku mi tshika mboho ku dya tinyama ta le mirindelweni? Ende a mi ponisiwi kumbe a mo tiyelela nyama ka ZCC? A hi ri ka Nkabela Boys Choir. Okay. Not ka ZCC. Oh, okay. Nkabela Boys Choir ko va choir leyi nga fomiwa laha i tikereke to hambanahambana laha ku humaku youth ya vavanuna va yimbelela.
ivi swi fambisa sweswo hayi kereke straight ya ZCC. I va Gaza boxa va suka ka mfundhisi Dliwayo va ya va nghena ka AFM na va hlanganana na hina va ka Apostol. Hey, Okay. Yeah. All right, xiyatwana. Then King Josh ne Hey. ya n'wina loko se ta ka music se mi fike mi tiva laha ka vanhu va mi tsakama mi kha mi vulavulela ne i ma nga mi inspire ku n'wina loko mi ya ka music mi endla hi ndlela leyi mi endlaka ha yona. I understand Koko, hina se ngenweni. Mara no, there's this guy mara I think he's a legendary to me because yena ngata na this kind of style ya ku vulavulela musicini. For sure vanhu vo tala va n'wi tiva hi ra DJ Nwamkwana, Okay. DJ Chris. Okay. Yeah, all the way from Salem. Are you sure? Sure. Yeah, Okay, do you know DJ Kashmir? I know you. Makuman. I tshama all over. Makuman. I tshama all over. I think if not 2018 or 2017, kuma kwala loko makuhuma ne? Yeah. Me ka interview one, ya Mandla Gingrikani, you said you are inspired by DJ Kashmira. Why mi nga vula Nwamkwana at that time? Then now mi chicha. So that's why ni musa this No, question. you know why ni vule marito lamaya i mhaka ku ri vanhu vo tala a va swi teka as if we are fighting. Yeah. So mina a ni lava ku dlaya swilo leswiya swi ri kona by that time and then ni swi dlayini. Follow up question, ani mi twisanga. Loko mi fike mi ku mi inspire DJ Kashmira laya, a mi ringeta ku butisa public ku ri n'wina na Daman a mi le ku lweni. Yeah, mi vulavuli marito ma kahle ngopfu. Oh, Okay. put this up public hi swona ne. I saw an Stevie. Vo No, mani but va that's ku. what I'm saying. But it's fine. So DJ Kashmir amilwi nakangwe ne. Kasi swa ku lwa mi swi kuma ku yini. Mother why ne? Iku now I feel like mi le ku dina yini ka ku ri mi ri Daman I'm inspired because that time mi vulavulela ngopfu that time mi vulavulela yena. Maybe mi nga mi rive maybe 4 or 5 years back video kona ri ka Mandla kanelo wa Gingrikani then now yi a ya ri kona mara ile ka daily trends video leya ni vulavula ku Okay. mi ama No. Like I said, the reason why ni vule marito lamaya I timhaka ta ku ri vanhu a va ku. Yeah. Hey, the rumors. Yeah, the rumor. Alright. Allegedly. Follow up question again. DJ Kashmira loko aka King Selzo when I'm chakon you left. What happened? Why mvai loko ata in Daman? Kati why na muthay wa DJ Kashmira. Ah, in public. Ina famba with that question if Okay. Leswi mo xi tivi ku eku a hi sukanga King Sizo. Okay. Even last year hi humesi music ka yena. Ko va ku a yo featureiwa hi artist to hambanahambana ku na ve DJs Jepa hi ni risimu laya ve ri no ringesa ivi ku va na DJ Akasela hi ti kwala ka King Sizo a hi sukanga Okay. ha ri kona. Okay, Mgobos. Na good. I'm not sure what this. Okay, ashila ku ni fambela. Ni twi ku wehe Mandla loko lava na DJ Mfundhisi mi vi na ku banana swibakele. Ku endleke yini kahle? U tshame holova. Abasala va nga ri vana rona tinyipi lava. Yeah, i vanhu va swibakele. Vo Michael Jackson. Lexi nga ta xi hlamuselaka i ku DJ Mfundhisi un'wana a nga hlohlotela ku nghena musicini a yi tshama hi holova na siku na rin'we na loko ko va ku ri na swin'wana i munhu wo sungula ni n'wi fonela ni n'wi vutisa ku laha hi swi endlisa ku yini swa ku holova na yena a ni swi tivi wo ka hi nga ri close ngopfu hi mhaka un'wana na un'wana u endla business ra yena. Okay. Yeah, naiko. So ni tshama ni hlangana na n'wina ne ka hi 2023. Ti 22 ta April. Mastunduka ne? Ya a ni loveliwi siku leriya mi swona ndhaku njhani. Va nga ri ku endleka vakatimba mhani ni vo nga va chuha va hleketa ku okay that day ni ku ra tshimela ri ku trenda swinene ra n'wina ne mara mi ri performe nkarhi wutsongo why Laya a ku ri timhaka ta nkarhi laya mi swi voni loko mo swi voni ku a ku ri na ti-artist to tala ka backstage leswi a hi byeli swona hi byeli ku ri hi nyiketiwa 10 minutes hi ku hina laya a hi suka kaya and a hi fanele hi tlhele kaya a ku na mikosi 2 ka hina street so a ku nga lahliwi siku rin'we so va hi byele ku va ta hi nyiketa 10 minutes and ka ha ri a karhi wo lunghisa hi mhaka ku hina hi tirhisa hi mix okay mandwisisi Yeah. so hi swona sweswo
swi endleki kwalaya mhaka ku ve na ti-delays ta ku ti-artist ti hlweli ku fika ivi heta hi nga ha ri performangi na hina hi swi lavi ku ri perform ku ri performa ri helela ne okay Kateko mhaka ya swiminetsani a yi sungulile sweswo swi vona ya I khale yi ri kona. 7 seconds vanhu lava mata ti-noodles i khale ti ri kona ti-2 minutes ku na ti-7 seconds ya ya oh sembulele ya vo the twins ku vuli Kateko ewe u vula ku swona. Kateko a vulaka So okay ngwenye ka ti-producer hinkwato leti mi nga tirha na tona hinkwato ne Yeah. hi yihi leyi mi twaku mi yi favor ngopfu ku ri loko mi tirha na yona a swi va swi ri easy for n'wina because swi nga endla mi kuma ku hinkwavo va mi producer swa right ne Yeah. but mi swi vona ku leyiwani ti perfect ngopfu dya karhata dyi lava swa leha mi nga kuma ka un'wana loko mi ya ka yena 30 minutes ri se mi hetini ka un'wana mara mi nga teka the whole day For sweswo a ni swi tivi ni nga swi vulisa kwini because mina hi mini olovaka so I'm not sure ku ni nga ku i mani because ka ti-producer hinkwato leti hi nga tshama hi tirha na tona a ndzi tshama ni va na producer na yin'we leyi hi nga tshuka hi ve na ti-problems so hinkwavo va fast because na mina ni olova. okay then nango ni le ka n'wina swa fana ya hinkwavo that's why no choose ku sweswiwani swi ni komba ku na chakwi ya chako then as the artist now a ni nkarhi lowani ni a mi cina ngopfu hi tinsimu ta un'wana na un'wana ta humesa the post sweswiwani ma swi kota ku mi nga teka risimu rin'wana ra artist yin'wana na yin'wana ne mi endla video hi rona mi cina hi rona ya loko mo cheka ka TikTok ya vanhu va Mutakari mi ta swi vona swi kona na tele tinsimu to tala ni ti endlaka Okay. na King Josh una account ya yena site ni voni na yena sweswiwani u busy nyana hi sweswo swo taniya mara mina i khale ni nghene musicini hi mhaka ku rhandza music mo hina vanhu lava vo navela yo navela ni nge vuli ku ni yo nyikiwa no navela ku ana na endla swa music a ni ri munhu wo promota music ku cina so ni nge swi tshiki na hambi Jojo a ni n'wi promoti khale khale ya ne Yeah. so 2019 2019 oh loko a ba ngoma leya ya mjolo ku heta ku fayiwa hi mjolo a mi lo cina ora mo yimbelela a lava ku cineni a ni na ta ku va yi cinela risimu leri nonoka ngopfu na ta swi loko a mi cinisa ku yini a va byele okay xivutiso ka xa mina ka King Joko tiya ya maze Joko dino King Joko Ayi. u nga ndzi byela wehe swi tikomba ingaku i heti xikolo kumbe i tshiki xikolo because ha swi vona ku mfana loyi un'wana mi cinaka na yena a nga kona la so i nga ndzi byela i yo heta kumbe i lo tshika xikolo wena No, ni nga swi veka hi ndlela leyi ni hetile xa xin'wana xi nga duma ngo xi tiviwaka hi vanhu vo tala se ni le ka lexiya swin'wana swo ka swi nga tiviwi hi vanhu. okay Yeah. swi tiviwa hi vanhu ko va ku a ku ngheni un'wana na un'wani Leswi vulaka so. i la ku nghena ku yini APS ya 10 mara Hayi mami kasi ku swi twiseni ni vula ku ni le ku xambeleni. all right then loko hi ta ka n'wina ni hi ri risimu leri mi rhandza ku ri loko mi kha mi performa mi rhandza ku loko ni performa leri ne a ni hetini Henneken Yeah. banana line yin'we ntsena ya ka Henneken yes ho kombela King yin'we Joko ntsena ka Hey, mboni bala mazaza vo bebe niko ka Henneken ni ri mboni bala mazazo. adi bridge leti hi yona voice liya mayitwa leti adi bridge aya auto tune ni kwa autotune adi bridge kamwe ntsena Leti ne? ora ba rin'wana risimu rin'wana na amuri la ra madleke lera safa Ramadlek. Hirika sir Ramadlek. madleke la mala Salem And we are talking about only the okay very good unlimited this is the way I train Hey, why mean Juma so? bana unlimited Someone the first one at the woman someone else. Yeah, yo, nenga ito. unlimited yo nika ushika kama sati kwa Oh, magna Jumo. I no mara di blind better atakulul ita kulul yeah Ai tini bono. Umesa. Ai umi. rake huma le ka fundraising Voice le one hey, mko kubantu bengesitwisisa. Ai umi. yeah woman yeah
ya n'wi karhe yona yin'wana na yin'wana ya n'wi pimini ya huma laya vanhu va hosi a yi huma moetlo ya gingi pfuka hi dya xikolweni khale mi dyondza se sgingi dya swin'we xitapa se sgingi Sesgingi ma va humesa. tsundzuka ndzi nyika se sgingi mike Sesgingi ne humesa. va hi byela ku a ku ri munhu wa njhani exikolweni a ti pfuka kumbe a swi tika exikolweni eh a ti nga pfuki eish and a va tshamela ro tshama khe va cina khe va yimbelela mara ku ri munhu wo miyela. He was not like hype like now. A va ri na vanhu va vona vhele lava huwaku na vona ku nga hina vhele. okay But yeah, he was a very good person. Mara swa xikolo A ku ri vanhu lava rhandza khombo. japa ti-class mina na vona a hi huma le a daku hi le huma loko ku nghena maths na physics. oh eish yeah no swa xikolo swa tika mara dyondza ni vana va matika music ku dyondza okay then now ka laha mi nga kona sweswiwani lembe leriwani i yini leswi nga ta swi langutela ka vanhu va mutakaro lexi nga ta xi vula ku ta huma new music hi la ku zama sound nyana yintshwa nyana ku tekiwa swa khale swi vuli leswiya swa weka swa vutsendzeretsenzere na hi vutsonoli ta teka swigapinana na swingendlangendlani hi swi faka na swiintsatsatswa swi nghena laha yin'wana na swi basa kona okay then producer ku ni ku ta ku ri mani okay na ti-producer ti-two leti ti nga busy hi project leyiwani hi nga ka yona ku na mpanyasi ku na Tshembo Mr Piano o tshembe Mr Piano kumeka xawela ne i kumeka PMV ya PMV ya as long ku ri na panyasi ya a wu titsembi panyasi rei ya na Tshembo na xitshemba xi blind ya ya xi blind too much xi nga ri xikuleli ngo kerekeni keyboard wa yi tiva Wa yi tiva. okay then if ku na munhu loyi mi nga ta navela ku n'wi feature mi ku loyi loko o feature loyi a hi ta va hi swibini ku nga va mani problem like an good hi mavito ma vona na vese van'wana like swiyimbelela swin'wana yana so swin'wana swi nga ku nghena nyana xigazini maveza la vona van'wanya vambirhi nyana so vayeza la vona na xin'wana xo yimbelela swin'wana swo hambana na swa van'wana swo fanyana na mina nyana so mara swi fast nyana i vamavesa lava mali le u ringete nga khomanisela ne A ni swi khomi. va yimbela xigaza amatibe van'wana nyana so na leswiya yeah va ve ri Mani Matimba vi. Porod na G-Man yeah verot na jimene yeah those guys yeah mina hi ku navela ka mina ni a swi navela ku sukuriwa ni nga tshuka hi ve na risimu swin'we mi va mi na risimu swin'we ne yeah then ku ve na mhaka leya timhaka ta ku ti-award van'wana a va ngheneleli ka ti-award ne n'wina mi yimi kwihi ka sata ra ti-awards ta ka Munghana Lonene hayi hina ha continue na tona koko a na hi swi tivi ku masingita ma tadarini Yeah. so one day swi ta humelela na hina kumbexani hi ta yi kuma ku na vo tala lava va nominatiwini ka ti-awards a va tikumanga mara after malembe man'wana va hi tiva tikuma se na hina kumbexani swi nga endla ne swi ta endla loko vulani ku loko ho tiva xiphaza xa kona hi ta hi ya nghena kumbexani mabekula wa xitiva mavhikelo va okay xitiva n'wina ma swi tiva mara ku ve ri ku na ku xavisiwa ka masagwadi ma believe ka timhaka letiya ta ku masagwadi ma xavisiwa a ni believe ngopfu mhaka a ni swi tivi ne se n'wi mi tshemba ku swilo hinkwaswo swi famba hi ndlela ya right swi famba hi ndlela ya right okay mina ni tiva ku vanhu vo vhota ya ivi u kuma award ivi ku veni guys ma ti hleketa beni loko ti ku i byele mina na Howard ku ri u xave masagwadi Kenny Bevula i byele mina na Howard a ku ri u xave masagwadi okay sorry ni mungeni non'wene votirei it's fine loko ku ri na van'wani kwala ku na Mike ne loko mi ri na xivutiso Ginger na ku tshemba kwalani swi nge a nga n'wi vutisa ma n'wi ta Ginger a ni n'wi tivi Ginger luya u cina xibelani mugeni loko Ginger o lava ku ta a ta mi cinela swa koteka ku mi ku swivandla swa vanhu vo cina swa ha pfulekini na ko va ku problem i ku vanhu va mutakaro yi brandiwe hi vanhu va yi four se loko se ha katsa un'wana se hi ta hi tele exitejini
Oh, vanhu va fone. Mara ku dumingo n'wina vambirhi ngoma na misa lo mcina na yena loya. ya Se i wofo. wa fo le xa n'wansati N'wamatiyani. Loko u vulavula hi N'wamatiyani kuna I think ana tsundzuka Amerika mabekula or Amerika kwini mi nga perform ivi hamba mo ka mi nga tanga na xo N'wamatiyani ivi mi kuma N'wamatiyani xin'wana. a le ka mabenkuni Hi le kwini? hi le kambe hi le kwini hi le Tembisa le henhla le gangeni le Because misalo ya mgobozo u endla video ya ku N'wamatiyani loya o mi ku dlaya yena. loyi a vuriwaka Tembi a ku ri last year Yeah. Oh, A ku endlekini mgobozo rhanga u hlamusela xitori xa wena. hi loko a hi ri le a gigini ne I think i birthday celebration ya Wisani and then va ta na a va ti ku nga ri na N'wamatiyani then loko va ta ku nga ri N'wamatiyani a ku ri Mandla na King Joko va ti ku nga ri na N'wamatiyani then ivi va lava xin'wana N'wamatiyani xin'wana xi ri ku penguleni kwalaya va twa nga ku xi ta fika xi endla swona loko xi fika lahaya ni kuma ku N'wamatiyani luya hi lowa ka temo straight a xi endli swona loko ni va khitli wa mativa musi lama mbirhi loko ma ku khitling wa twa loko mabali tele lona xona xi omela le kule xi oma ni swi twa ku xisuti xi omile hi na buku So hinkwenye ne Yeah. if ku ri na mavona ani ka vanhu vo tiveka ni va tshama ka va attack ka social media. Yeah. Mi tshama attack ka social media or maybe ku va ku ri na something va attack group ya n'wina so xi mi vava xi nga xi ri kona. ya swi ve kona ko va ku ri swi yo kumana na ku I'm a grown up man yeah A ku ri swi. I think siku ro kona like nghene ka social media ni fanele kuma ku na page rin'wana I think ra le Giyani so a ri mixine vanhu va mutakaro na mani na Gondi Boy hambi na mani artist tin'wana nyana so like ku fika ri tsala timarito man'wana mani vavini mara like ko swo kumana ku ni munhu wa ku kula miehleketweni se ni swi teka hi moya wa kahle no a va tsala timhaka ta ku ri and like titlambi hinkwato wa ti vona yini a ni swi twisisi ku why ku rambarambiwa vanhu lavawani because a hi tintlambi man twisisi yeah Oh okay. Na yi twisisa. Mabekula anti loko ri va ti na n'wina laniwani ne va khuzeni a twanana le. danko Yeah. Se hi twa vona. So if ku na something xi nga mbavisa n'wina i ncini lexi nga tshama mi bikiwa na beef yo karhi va mi mbifa lande or va mi vula swin'wana swi nga ta ka swi nga mi tsakisi so. so swi tele ngopfu ko ku a ni loko munhu a ri munhu wo fana na mina no ti amukelela Yeah. nun'wana wo controla page leriya loko munhu wo va a tsalisiwa swi nga ri kahle a ni n'wi block no deleta post ya yena or comment ya yena ntsena swi tele ngopfu swi tele ngopfu ko va ku na twisisa ku a hinkwavo vanhu va nga ta ku rhamba Yeah. so u fanele u understanda sweswo ende mi kuma ku na natural hate ka munhu loyi a vona mana why ri artist munhu a swi mi fanele sweswo taniya u kota ku swi twisisa ku a hinkwavo va nga ta ku rhandza valava va ku va ku rhandzaka wo khensa xikwembu ku va xi ku nyiki vona Yeah. amen Mina na Mgobozi ne very hi zonda ngopfu ti artist nkarhi wun'wana loko hi hlamuseta xitori lexi hina hi nga xi mara va nga mi zonda swo fana mina ni nga mi zonda ni kha hi huma ndhawu yin'we phela Yeah. ma twisisi so n'wina swi kona maybe ni nga tshama na endla video mina or Mgobozi a endla video mi khoma kahle hina kumbe xa hi mhaka huma kaya a mi tshama mi endla mara ko va na interview yin'wana ya n'wina ma yi tiva kahle sweswi a mi swi vutisa kwalaya a ku ri na leswi a swi humelela kwalayani a swi vulavula vanhu va mutakari ku biha Mgobozi wena kam hayi not ka Shangani gang or yini khale ma hosta ti live ka TikTok a ko va ku ti artist ayi haye no va ta ndzunduxa a ni a yi tsundzuki ko va kwana ni la ku vulavula hi swona lawa mara a famba free mata ku yi hayi ne banana free banana free la hayi mina a ni swi koti ku vulavula ku biha hi munhu A mi mention munhu vulani leswi Ray a nga swi vula a swi Yes. khumba n'wi swi nga mi twisa ku vava yeah leswi Ray a nga swi vula swi offenda vanhu va mutakaro not leswi amle ku lweni hayi a swi bohi a hinde or a swi vuliwangi hi Ray swi vuliwi hi Ntlhambi a va ri two
Oh, a va hlavelelana tlambi yi ku re a thokolele. Na n'wi tiva Deba Mankwele. Ni sho ka njetelo ikhosa khosa yona influence ekulu. Ava nga ri kona swa khaya. Ayon jeletele. Then okay ne engwenye ni kombe va salava ne va hlamusela ku loko va lava ku invitiwa ne va hi va kumisa ku yini mi byela van'wana swo fana na hi va kumini phela i like kuma va salava va fanele va ri kun'wanyana but va hi honorini va fika la today so ku loko hi mi kumisa ku yini. Okay, loko mi hi lava ma hi kuma ka tinambara 066 va ta kwata mavele ka le ku humesa ka nambara. Okay, ya business mi ta kuma ka page ra vanhu va Mtakara ka Facebook or ka TikTok ita ti ri kona mi ta hlamula go kwala. Smidlo Ne le ka bio ya hikwatu ku na tinambara la ta business. Oh good. Okay. Mara va ta timba swi ti komba byi ri ko mhleketeni byo pfariwa hi ku ku na n'wansati wa amla ku hi nyikela ya personal ku ri ke na hi mi ni swa personal hi mi lave swa business. A hi tolovele ku loko vanhu va lava ku hi nyika mali va nyika nambara ya Capitec. Swilo leswi scam. Alright guys, interview ya hina na vona va salava a ku ri yo komanyana a ku nga ri yo leha a hi va ku va banya na brief but if kuna something lexi mi lava ku xi hundzisa ne mi nga xi hundzisa na loko ku ri ku na van'wana kwalawani va lava ku vutisa question yo karhi va nga yimisa va ku mike tata lava nga kona. Good. Na hi le question. Okay, mo ve ranga question ne. Inkomo ndzi khensa ku nyiketiwa xiphemu xa ku vulavula na ku vutisa. Hi Chomi. Aheka. Hi. Yeah. Manzane. All right, yeah. So like noninga vito na ritwang kahle mara ntava vito hi vito ra vanhu va Mtakara. Yeah. So vanhu va Mtakara ni twe not ku la ku mcinela mandisisi ni twe mi mention ku ri vanhu va Mtakara yi sungule hi vanhu va 4. So na ku vutisa ku ri loko ku siku rin'wana xikombo xi ta va xi teke no ani ma swi ta vheta hundza misaveni. Se loko xikombo xo tshuka xi teke vanhu vanharhu ka group ya vanhu va Mtakara. Vanhu va Mtakara ya haya amahlweni kumbe yi hele ka luwa wun'we luwa mi nga sungula na hi mi ri 4 na hi leswi lava ku tiva swo hi ku ni twe mo ku a ma ha lavi mucini wun'wana hi ku mi sungule vanhu va Mtakara mi ri mune. Se xivutiso ngopfu i ku loko xikombo xo tshuka xi khumbule vanharhu ka lava ya va 4 miri vanhu va Mtakara ya fana la ku tiva sweswo. Okay, loko no vanhu va lavuli layani botirhe a va kombisa mhaka ya ku loko vanhu va lava ku mi cinela leswi ni nga hlamuseta swona ni te vanhu va Mtakara ku na vanhu va 4 so hi tata stage se loko va nga ha ri kona swi vula ku ta ku ri na opportunity. Alright, xin'wana xivutiso xi ri kona. Ni kombe ku vutisa. Okay. Ku na nga ku hi kumeka ngokaya luya wo jahanyana a ni n'wi tivi ra yena. Luwa munghana wa wena. Oh, i munghana wa mina ne? Oh, wow. Va tivana. Aka timbana. Ngombani va ku Banga explain Jomu. Okay, yes. Oh. Emtini kumbe imiyimbeleri ka vanhu va Mtakara. Okay, yena i mucini mara ku na tiphati tin'wana leswo mi kuma ku a munhu wo kota ku yimbelela Wa backup. ku backup or ku ta na tinsimu wa ta na tona tinsimu tin'wana sweswo taniya Hi ri rin'we leri nga ta na hi i risimu. ti na risimu rin'wana ra ve maninginingini. A swi heli swo maninginingini. All right. A ku na xin'wana xivutiso hi Mkateko. King Bags, a mi na xivutiso. Na mi ta n'wina mi tshama ku na swivutiso. xivutiso ka mina Aka George. ra xivutiso George. Oh, okay. Okay, a ni la ku vutisa ku ka vanhu va Mtakara ku nyimpi ya Philani na Gazabosha mi yi voni njhani yi mi khome njhani? Hlamula Joshua a ri n'wi nghena. No, mi fani nga vi munhu wa social media. So na hlamala loko va ku ya Na mina hlamala. Philani na Gazabosha. A ni Problem tivi swo va na tinyimpi to mapele. tala na swi tiku yihi swo fana swa sweswinyana mina ni nga ri kona nyana ka social media ni ri busy swin'wana. Hi byeleni hi le n'wina mi hi tivaka yi mi khomi njhani? Ta ku yini ndzi nga gaza a hi tshikeni ta vanhu.
vutisani swa vanhu va Mutakari ta hlamula. mara ne mina na manager a hi nga lwi hi mugobhozi wo u lwisaka a hi nga lwi cause mina manager va ni fonela ne movhe ni mina minisa sweswiwani mi ta na xitori xo khomeka va ni fonela a va nga hlamula mina a va hlamula vanhu vo karhi so nyimpi leyi a yi nga tika mina nyimpi leyi a yi nga ri ku lweni a yi nga ri ku lweni akuni akani sesimkatekwe marasa hala Okay, ya twala ku a mi nga ri ku lweni. yes a yi nga ri ku lweni kambe na xin'wana vutiso Hayi swi dlinile. okay na mina ni kombe ku vheta ni va vutisa ni Yes. ve ri n'wina mi mahleva manager Philani ka kokwani Chauke Mgobhozi Okay, ni kombe ku yindzisa yaleyo. Ni hlamula ku endleke yini ne? Hi leswiya swa ku boss lady van fonerile. Van fonela na madambo. Va hlamusela timhaka ta ku ri mina ni backsliding ana ha kumeki na vona ende mina ingaku na va tsutsuma right mina ku ani mi tsutsuma problem ya n'we mi byeli vanhu ku n'we mi ta ni chela hi mafurha mo vila before ni fika makumu va vhe va ni gajela va ku i Philani so swi vuyi swi tikomba ingaku mina ni lwisa boss lady na Philani ku ri ku mina a ni hlamula hi ku boss lady lexi endlaka ku mina ni backslider i timhaka ta ku n'wina mi famba mi byela vanhu and a zangi ni ku Philani ni famba mi byela vanhu ku ri n'wina mi ta ni chela hi mafurha mo vila ivi vo va vha va ni gajela va ku i Philani se mina ni nga ha ri na chance as long as na mabekula vudyeleni right no it's fine okay King George mara ti mo hetelela loko hi famba se loko swi nga ti-performance okay ingaku na xivutiso marito mo hetelela a ni ta ku ka vanhu lava nga kona ka siku ra namuntlha na va birthday na varhandzi va vanhu va Mutakari a ni ta ku rindzelani leswinene swi le ku teni mi nga chuhi mi nga chavi swi le ku teni Okay, marito mo hetelela. A ku na wun'wana. Marito mo hetelela ni ta ku hi khensa loko va mi hi invite-ini ni munhu wo rhandza ku wacha ti-show ta n'we hinkwato na ti yingisela swinene so ni titwa ni ri wa koka namuntlha ku va hi koti ku va hi fiki lawani ivi ka ti-fans or valandzeri va vanhu va Mutakari ha to mi tsakisa ku ya mahlweni ku tshama ku ri na ti-difficulties mara loko mo va mi swi xiyini hina hi famba underground ka swidzandzatsandza hi ta mi Ka tsakisa switsandzarondzo. na this year ku ta va na swa kahle leswi nga ta huma mi ta swi twa kwala kusuhani ho yimela Mabenkula a chicha tintambu. okay cheers Hi rindzela EP album or single? hina hi famba hi singile Okay. okay hi famba hi famba hi singile singile. 3 songs or 2 songs per year. Okay. oh Xo hetelela layini liya hi leyi mali yo lula ya hina ke. popopopo Ver kuna yin'wana liya se veri va kombela layini hi ka hi famba Kunye kwa kambe Ngeteriwa. kasi hi kambe miri layini yin'wana na kambe yin'wana mandla a ngheni hi layini ya yena ivi Josh a nghena hi layini ya yena hi ndlela yaleyo va performa musila nona mi ta mara hi la layini ya n'wi sweswi Hi lava ku endla swilo leswi nga ta tlhela swi endla. ni hlamala swona layini yo hetelela Layini u yo yi hetelela. susa u ni ba hi pama hi ta hlangana ka ma-1000 hange ku niki na beyili masevei mina ni gumba 5 manini mtlomboti sorry Hey, this dangerous. And then you mean- This dangerous. All right, guys. Thank you so much for joining. Ne, afamba that we are future. Makaku. Hi September. Ya UP ne. Ya UP. Then ita a Cape Town Camberin kuma kwala ya ka bo August. So, ban Mutakari maybe na ngomri available ngafamba na Cape Town or UP mfamba na ina shangani game come perform. Yeah, matrix vujela those reason. Hayi ne la ngosu. Ta mi xavela swakudya ni ta mi kama n'wana un'wana lavekele ku wacheni ne loko ri u le ka university yo karhi u le ka society yo karhi cause ku na Tsonga society ka tiyunivhesiti to hambanahambana loko ri a le ka communication hi byeleni hi text mi nyika tinambara ta vulavula hi vona ku hi ta fika rini danko tango Okotorikwa.